Kiomano kia mangavana nigitete na mbere juri mwaka jwa 12 jwa thirikari cia makaunti gwa kagita ka konthe thirikari cia matura ni ciamukirite tiririoni 3 na milioni magana jairi iria ibatere kwithirwo ikinyirite akenya maturene muthenya jwa narua ngavana Mutuma nekire kirore watho bwa utumiri bwa kigina kia mwaka jwa 2025-2026 nyuma ya mbunge kumukurukiria bajeti yawe ya mbere kuma ari kujukia utongeria. Kaunti ya Meru kuma 2013 yamukirite mabilioni ya kuigana rimwe na ithano na yo Tharaka Nithi yamukirite akuwe bilioni 40 kagitene gaka ka miaka 12 ya thirikari cia makaunti. Ni kumania na untubo nikio tukubwa narua tugukuria atiri kwethirwa ni ugukenera ngugi iria iritetwe ni kaunti ya kuma 2013 thirikari cia makaunti ire kwambiria ni ugukenera ngugi iria iriti kaunti ni ya kuma thirikari cia makaunti irambiria 2013 araniria na tugukurukira namba yetu ya SMS itina mari niyo 23578 kana kiri Facebook page yetu niyo Weru TV. Amona ntituiria nkureterete ni na ngwataniro twinio neo yatuma twakinya narua. Gavana Mutuma gwikira kirore ugaibo wa kigina. Chukuru cha Tharaka kweregerwa kwinira rais Aramisi Ezete nyuma ya kumbana kirima chindano ja ndwimbo. Dr. Julius Mbijewe gutariria obatubwa kuandika wakili wa thirikari. Kiri mutukanio jwa nteto tuko bwana arwa tukamurika wera ne bwa Rais Ruto kiri Harambee Stars na ingi nyingi. Mwonaniria wetu wa Mathithu Ngavana Mutuma ntwethinkia ntukwe budget ya 2025-2026 iria yakurukirwe ni mbunge kiumia kithiru akiaria ntwethingia na ugite thirikari yawe igatigira gucokanira kwa witi na mbere akiuga Mumeru na ethirite agetigwa nyuma kwa miaka 2 iria Meru ethirite iri na nkuchanio ciotongeria augite bakarumira urimi barabara ugima na ndoa nyingi cia gitumi gutigira Ameru ni bagukenera riera ria thirikari yawe. Anthony Ambunge speaker Bundi ni akenerete munene bonene ngwataniro gatigati kao na obisi ya ngavana akiuga ni bagwitaniria ngugi bobwega. Muthuri Murioki ni agutwambiria muthenya narwa ngavana Meru Reverend Mutuma ntwethinkia nombite kwithwa gikira kirore kiri budget ya Meru mwaka jwa 2025 2026. Piga makofi. Ire wito ntububu bumbikene nondo bathira yonekene katika thirikari ya county na county assembly ya Meru na itukwenda gucokeria mbere mwathani nkatho nontu bakutwa ngwataniro na thirira twinio cokeria assembly yetu nkatho sana itongeretwe ni speaker wetu bwana Ayub Bundi na ngwataniro twinio neo yatuma twakinya narua aratwekira kirore budget ya mwaka yu na budget te mathabu aki ni mibango ya maendeleo ya twinio na era tubureterete na maturene kuringana Gavana Mutuma augite nandi ena witikio budget ji nandi nekirikire manthura jonthe ja kwendekana ke mukario Meru. When we are united, when we are join this peace, we know things are going to happen and we are coming kuleta maendeleo mashinani na watu wa Meru
wakaona tofauti ya uongozi ambao viongozi wakiwa wameshirikiana utofauti na wakati kukiwa na shinda zile ambazo tumekuwa nazo kama county. Kile kikaro giki speaker mbunge ya Meru no Ayubu Bundi no kaiku kinywa kina kunganira kwawe ni kuona budget iji ikithwa gikira kirore yote za tuna budget yetu ya mwaka 2025-2026 na budget ndongi muno nonto utio ngabana influence ya budget iji utio members ba assembly influence ya budget iji ba team budget ya kariri ndiguru irutero ngabana na rutero assembly na betikaniria into kumba kuthithwa kateja mwananchi wetu Meru na mbuge yetu na mbeasha kuithia kuma barabara kile budget iji mbeasha kungana tuena mbeasha cia kwana betu basari cietu kenda bomba kuthoma bwega Ayubu Nandi akira ngavana wa Meru ukaja kuthwa kwa kenda budget iji kuthwa gichenchwa nikenda gutania kiroto kawe mbunge ya Meru ikethwe mustari wa mbere kugwata mbaru ntobubu mbere sections the governor that party assembly na nde yukinya mwisho ngo kuand over the documents na nde yugo na ministers baku na pieces baku na department yaku kenda bomba kwa ensure that budget iji egwitira wananchi ngugere batirio baitira na ngavana kwire in case you feel that no kunida supplementary budget either ikyo kuona gitiere kene then we free kureta supplementary budget kenda tukwaranira budget yu yetania na uria antu Meru bakwenda Muthuri Muriuki Woro TV mutiri wa Kangangi Kiri rwarere turantukana rwaturi kuria ni ugukenera ngugi iria iriti county yaku kuma thirikari cia county irambiria 2013 ni ugukenera ngugi iria iriti county yaku kuma thirikari cia county irambiria 2013 itana mbere na kwaraniria na botu gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinya kiri mutandao wetu jwa Facebook ndene ya page yetu Wero TV tugetegera rugono rungi chukuru ya primary ya Kamatungu ni mocha chukuru iria igetaga rune ya rais Aramisi ezete nyuma ya kuthara kiri matindano za music festivals akiaria mwarimu murungamiri chukuru ezenewe Kirugi Julius ni arombete achiari kugwata mbaru anabao kiri iye wabiria bathari mini murungu nabyo ni ontobie wabibi no bitweke kaumo kamugate ntuko chiezete chukuru iji ichindete kiri rwimbo rwa kiontwere ruria bainete na ruthiomi rwa Kitharaka. Paul Kabethe na riongirete chukuru eje na gututumira riboti eje. Aritoba chukuru ya Kamatungu primary wadini ya Marimanti. Utuika njuru kiri mashindano ma nationals manyimbo mara marendere county ni Muturi ya Meru. Itobarendi batinda kuibanga ni nuntubo mambura magala na itimara wana mumakalithiro antere wino cia Meru bakaga. Twendivaitwa kuthigara imthe turi na preparation ya kuibanga kuona kira gintu gisawa manyuge mario koro irio drum irio na interview bya bikongokite manyuge na mbio tugiakanagia rangi miti tugiaka rangi kuona at least tutiena any doubt like tukaigwa twibangite bwega kuthi kwinagara na tu anticipate ina bwega tukathi kinya ucinda East Africa. Mwarimu munene wa cukuru ino bwana Julius Kirugi na oratira mba kwitha nkena ciake no ntoboshindi bobo bire kudu excellency and out of that talent out of that our item that is 276 Kitharaka folk song did the best na yathurwa watuika tukathi go participate the Gala nights on Wednesday tariki 13. So our children are back in school. We are preparing. Nikenda tona we shall do well. Na tumba kuthi to the city, to the state house concert, which will fall Friday kana Saturday. Mbitwa ya Kirugi kiri aciari amwe na arimo itukwira aciari betu na region ino yetu Tharaka na Eastern region, we are going to present them perfectly. We shall do our best that we will sell our name well in the Gala night.
na them aribo they nurture them, they mwankabona these children in their talent, it can turn to be an economic way of earning living. Kana uchikoria talent in light away from the grassroots where we had mwanka up to where we had and abetu batumba kuibena that economic power. Na talent ino itwagiriwe sobera ko I'm calling the parent and the teachers, please katukurieni talent tiana abetu nikenda in the future bomba kutwika no ban they are living in them. Kamatungo kegwa bari bamwe ba ikundi 36 gakinde guroni biraha birombire kuthurwa kuthikala nae na baumagara ikundi bingi bika bikathurwa kuthikunira rais kuru yake na magupa gazindane na ikundi bingi kirima sineno ma East Africa kumachukuru ya Kamatungo nkiripotera Waru TV Mbita Paul kabethe. MC wa Muthara Aurelio Murangiri ni acokeretie akari baria bakuregana na itagari riawe gwaka nyumba ya gwika kuonio mochari ntere cia Muthara cibitarine ya Muthara level 4 augite yerekeria riri ni kenda kunyia ngendo indaja iria akari bethirite bakigita kugira meri kagita gakunogokia endwa bao akiuga kinya ni njira ingi ya gukuria cibitari una njira ya kumiongera motungata. John Thega ni agutumenyithia. MC wa Muthara no Aurelio Murangiri kiramana nebumirite kumeneria antu bake bagiciaca baraba kuga ati mochari thiete na mbere na waka cibitari ni ya Muthara level 4 ikenda antu bagakuba ingi kiri wondi yake na aroreria kuga na kurigora bunene ibaraba kuruta meario teno no nturira murungu enda gwita muntu no are kuyaga agarigara antu abakuruta meario teno ina kuba kumania ne no ntu moroto wake to yubari na Muchari to akara Muthara na inkuibwa kuya siasa bamwe barita bakiwa Murangiri aria akamuchari antu bakua ende twitikia baba kuya ai muchari twire Muthara kana kwe wate kugitwe turia twakwa ntuko ya etatea ndera mwathani ya etatea atwenda lakini tutumbo tura muchari cibitari arete na muchari no ndo itukua ya kwa antu bakua mbere pio buare twina maternity e Muthara muchiari yake awita kwa kaerwa mwana akua mwana oraka akamata wa box na leso akamata aketa kuthikwa tukiawita muntu akwira muchari akwira araura wondi ne nontu twina wodi cia rume ne kuru Muthara ara na kwanza cia rume ni onkande ne nyambene onde Muthara ni onkai na wodi cia rume ukiawita muntu achwo mwachi akwira kuo rimomba guria mathaa 24 kana 48 mbere ikwa meathene bauti ungwana tutemeage 1940 na 30 taitu in the 21st century tubati kwithira mantu yayo onde tukibwithakia so muchari actually ria kwe kuyura bira tweterete yake governor ake ya twamwikaura ndene ya mucharira tuwaka kenda inyayo atutethio mikwip kenda murungu embere tukinya itarakura etweka mucharira antu betu batewita kwirwa miathene batewita gwikwa muntu akwira githira imuchia kana na muntu akwira atweka miathene kana mutindo kuringanira na Murangiri ariuga moroto wake wa kamochari no ntere inu cibitari ya Muthara level 4 igutigira antu ibakunyirwa ngarama baraba gutiwa nendo bao no tukagita kainge muntu agetwa rintere inu ariuga wonkuthi na kamuthanga inu akura mochari na antu bakuthi ngarama inene na koguo ndi gitumi ya waka mochari no ikunyiria antu bakuma ntere ino ngarama ira bakuthikire kuthikando bao so tote waka muchari kenda antu bakua katugwenda kunia ngarama inya cia mathiko no ntukuma awita meathene kana kuma awita mutindo hasire ya nkurukia 10,000 tugia gwithira twina muchari ara hasto tu kuria 2,000 kana 3 tukunieria muchiyo unya ngarama kana nathia lakini siasa cia wikirwa muchari anga kia kwagenda antu bakua yawiarekwe Murangiri atena inyenye kurana kiripotera ntho cia weru kuma ntere cia Muthara tigane Mbita wa John Thega. Murungamiri wa Ritinguge obisine bwanga bana Dr. Julius Mbijewe ni atariritie bata ya kaunti kuandikithia wakili wayo akiuga bobobo gatetheria kunyia magamba kotine na kinya kugita mbete ira cietaga kuria mawakili kiumbe augite wakili ojo wa kaunti nkuruki agatetheria guchokia mathagaja kaunti zarenjarene cia Aritinguge barabara thirikarene au kabere ende ni baumarukire Muthurburioki na Rugonoru.
Mutongeri wa ndiko bisine bwangavana nwe Dr. Julius Mbijiwe akwitana nditwara ngavana Meru Reverend Isaac Mutuma Ntoithinkia kwithwa akithura attorney general wa county ni twari riega riari atigira magamba jaria jachumbura county ya Meru jakwithwa jakinyia buru na ndi ara twitirite ni uria county ni kwithwa gitumira mbeca nyingi muno kiri magamba jamwe yete by proxy kana yanjira ite kwereka na ni moving forward kwirigira ndi county attorney akomba kwithira akiareria mantu ya magamba jamwe je umekotin ja settle o mereta out of court settlement kenda ja nyiria county ngogi nkera nabo barabombete kwithira na magamba jate genuine against the county no una bo bakathinga tonya bo bombe kure angarama kiri county arabe kirite magamba jate authentic kana jatina no jatirunga mige sheria anywhere amna bubu ethwa kiuga ati akethwa na kanya gakega kautigira kinya na kuthingatira into bia county ya Meru bila bikurikana ibijokitwe for one reason or another na wananchi bo twira na mba kwithira ngari cia county ya pakiro gwatuika wono yukiria ngari ya county turo pakite now ndenda kube on notice ibachokie ngari ibachokie into bia county mbere sheria bathingatau beta kurea nontu egintu gya county government kagigacoka thirikari ne inyagwatuika ingari gwitete kuthithwa gwatuika gakari toga spare part igakare county ne ikathirikari inyagwatuika ni computer eyukari ikuthuka yagurwe nginjeru nkuru ne thirikari monkarire kathithirwo gisheria reta kwa disposal yumba kwithire kien amna bubu Mbijiwe akagwa muroto wa thirikari ni kutigira thiba kuthira mirandi ire ambiti thirikari ucio kanyuma na kinya gutigira mono manto jogendi njakwithwa jakebua yethira ikirite mirandi kipawa mbere ya agriculture gukiria kilimo nonto ningi kyo gitugwatire turi antu ba Meru kwita kuthithia njira na arachiombete kwithira Kenya ngegitara ya mbura kana ara humba kuthitari ithu kabere ara tumirite tukirite mbese nyingi kiri mantu ya ruji nonto ruji ni changamoto ndene ya Meru County na of course kwenda ku emphasize ara kwina kithima KNG nyake twakisha nako antu baraba kunywa ruji thumba kugate kithima kegita engineer administration ye atege atikirwa pana aika equipped as long as kwina ruji ru antu bombe kwithira bagitumira muthuri Murioki Wero TV mutirijo kangangi narwa turi kuria no gukenera ngugiria eriti county-ini yaku kuma thirikari chama county irambiria 2013 na ngitegera kiri SMS kwewo kuga Meru tuko sawa hospitali ya Meru General imetengenezwa ni Elda Kanana kutoka Mlolongo Machakos County. Asante. They did nothing. Barabara ya kutoka Muthara to Ntangelia Kabea aijaekwa mara msai iliharibika kabisa. Our MP nao wafanyi kitu, in fact sioni kazi. Samuel kutoka Lare, sisi tuko sawa kimaendeleo. Nengo kenera kinyakethira miaka 2.5 gotekyo turonete. Ni Rafo kutoka Maborwa, sai hakuna kazi wanafanya. Barabara ya kutoka Muthara to Ntangelia imeharibika karibu yote. Nyaki East hakuna kitu tumefanyiwa kabisa. Ni Mutuma from Chothira Kerugago. Nkaguchokeria nkatho cha mwanya nigweta na mbere na gucokia kiuria gitu gya ntuku ya naru ora wetete na mbere kwithura ugituma maoni jaku mwanya ni kumira une tukuona kanya ga kunogoka indugeta kuraja no ntunkabumenyithia uria wari minister wa roads kagita ka thirikari ya Kiraitu Murungi niwe Mishek Mutuma ethiritu akigwata mbaru thirikari ya Mutuma Ntoithinkia. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma 120 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire goro jatoye
Murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nandi na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathishie goro na ere Meru County na Marija Nthiburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amero gweta na nyuke ne area kuena showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Uri na kiroto gya kugura ngari kana munda gukire biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukombithe jau Jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kuminja shares ciaku kenera kagita gakaraja kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iri aja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangiro Yetu Sacco akui nagwe na uringe thimu kukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju Jwambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. So na wewe ndo the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Sting. No stupid. He doesn't want to be around Jackie Matibia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you that you have to treat me like a boss. First ever civilian CS. Yes, I want to be nice.
Mbona police station inanuka bangi? Kuna kijiko pale kile, hiyo family iko Mombasa. Twende tusababishe. Wale hatutoki bila kainganga ketu clean haraka upesi. Ni afande amesema tusimame. I think alikuwa ametumisi. Hamkumsalimia leo? Afande salamu. Si ungesema tu apokea salamu. Hello. Ngĩcokera na nteto nkuruki uria wari minista wa ũgima akagitaka thirikari ya Kiraitu Mishek Mutuma ni ateterete mwerekera jwa ngavana Mutuma kugwata mbaru Rais Ruto aria ngavana Ojo ethirite akigika muoroto jwa tuta Mutuma ugite kuri na bata ngavana Ojo kugwata thirikari mbaru kenda Meru yomba guketha matunda jawiti na mbere. Borendo mbera tuwe Ruto itutam kana iwantam tutam ibana bakuwa Ruto itutam nondo bangwera tokona ndene Kenya itagarira ngavana Mutuma ntwithinkia gwita kiringara ndebera Rais Ruto na kuga itutam ritite na mbere na kuyukuna njira mwanya are bamwe bonekie ne bakimumeneria Mheshimiwa Gavana timu wewe retwe kariara sawa nandi uria ari minister ogima na kinya waruje thirikari ni ngavana Kiraitu tawe Mishek Mutuma na muteterete bone na kwira akari bamwe kanya tonto gukara kiri Rais Ruto ngavana Mutuma na kureta witi na mbere county ne iji ncokie katho nyingi muno kiri ngavana wetu His Excellency Mutuma twethingia nonto kaita kai kari ofisine itonete development nyingi muno kankwenda kuwa ora wina mandate ya interview on the thirikari ni President Ruto na bila tukwenda batu ndene Meru tuma tukwenda tui Meru tuenda maendeleo so Mutuma kama kire thirikari utike tukona miaka yonde itiarite sura nkuria Mutuma nendele kurita ngwe amwe na thirikari nendele kurita ngwe amwe na President Ruto nikenda tukomba kuona benefits irashi komena president nondo toma kwa otike tukona so itokuria our members of parliament bonde na ngavana wetu iba sticking government nondo takinyitara siasa tokinya 2027 tokora ni atiri nimbi to benefit from that president kwedo ko ibetrona then to amochokia ringi lakini kwethra kwe tubitorona then tutemochokia mwena jaria kwathira ngavana Mutuma na aretete ni gukiria sibitari ya Meru Referral stadium ya mawe gakwa mathoko ni jagwakwa na mauntu jangi ja maingi na boku na gitumi kiawe gya kugwatwa mbaru akigana Rais Ruto urankwira nto bonde ba Meru bakameneria awangavana nonto bagwita kithirikari nete kuo nonto netite because of our purpose etite ko nikenda tukona kantu ndene ya thirikari ya Ruto nonto aria kuchiga kithirikari kama twateita na hotibia tukona so ngavana nendele kuria kithirikari na tayari tukuona benefits. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushineo Maua, County ya Meru. Nchamba cha Harambee Stars na ndichena gintu kia gukenera nabo ni nyuma yabo gutirimana na Rais Ruto nyuma yabo gutaguta moroko nguru imwe gwa Kibugu. Rais ni abekirite wirane bwa milioni 2.5 o muchethi kethira bagachinda Zambia kirenkindano iria ibangiri ntuko ya Jumapili konge na kumutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua netithete na mbere ndiunga yawe nthiguruni Amerika. Nawe minister wa roads Eric Mugane ugite gwikinya 2027 agatariria jaria agitete kirirwangirwa roads gutetheria kuringira Rais Ruto andebe kiri guchwa kibindi kia biri nindhuranirite ripoti ije. Captain achethi ba timu ya mubira Kenya ya Harambee Stars na ndiba kongera muko milioni 2.5 omwe wao bachinda timu ya Zambia Jumapili ezi bone wirane bonge bekiretwe ni Rais Ruto ndere agotirimene nabo amona biye wabinge biri akabanenkira. Coming Sunday is either we win or they lose. We trust your acumen, we trust your professionalism,
We trust your confidence, and we know you're going to make us proud. Thank you very much, McCarthy, for what you're doing for our team. Sunday, tukishinda hivi, kila mtu 2.5 million. Tukishinda quotas, si ndio? Sasa juu ya 1 million, juu ya 1 million, nitaongeza ile mumeomba. Si mmesema mnataka affordable house? Yes. Mko hapo kwa affordable house ama mko malingine? Ageta na mbere na njongewe USA na ugite Raila Odinga ne atumirite bobo ya Kenya bandurijo ingi. Cousin movement is the greatest thing to have ever happened in Kenya, because our cousins have been misused by Raila for a long time. Long time. Every election cycle, he has been mobilizing my cousins from the Mlembe Nation, from the Kamba Nation, from the Luya from the Kisii Nation, from the Mijikenda Nation, from the Taita Nation, and mobilizing all those cousins and cheating them that he's sending them to Canaan. And because people love Canaan, my cousins fell for it for many years. The minute he gets there, he doesn't intend to be president. He has no such intention. He's not interested. He likes power, but with no responsibility. He doesn't want to take responsibility. So he creates problems. He is invited into government and starts eating. And that is why, like now, he is quiet. Because he's a very good observer of good manners. When you're on the table eating, you don't talk. Kongena ku Minister wa Roje Eric Mugane ugete akaumiria witingo gebwawe kere Kenya gotirira umbani bwa Rais William Ruto. Mimi sio mwingi wa maneno, lakini tutakapofika mwaka wa 2027 mimi kama waziri wa Kenya wa maji nitakuwa na jukumu la kujibu kwa wana Kenya wote, kuambia ile miradi ninayoendesha. Tunapozungumza leo pale Meru sewerage, niwaambie hili, nimewapea 293 million ya kukamilisha last mile connectivity Meru town. Mutaona contractor tuko karibu ku advertise, kazi ianze. Na kwa sababu Biblia inasema kila mtu anapopewa nafasi afanye kazi kulingana na uwezo wa nini? Uwezo wake. Mimi 2027 ikifika, oninda ke nturene engineer Eric ke yari ingite bwira skokati ngani niruku. Minister wa Mainya Opio Wadai nethiritwe agitariria mantu mwanya jaria jethiritwe mono ajagikarika nthigurune ya Kenya aria nkuruki ethiritwe akiuga ari na mibango emingi iria ikethirwa ikiguna antu kathumba na gutigirira Kenya ne bakugunika bonene. Waziri wa Mainya Opio Wadai liwa Uganda ya Kenya nikete mibango miega kile gutigira kwinogaruruku kiri urugi butheru na bote gutumira into bile bikuthukangelela muno maturani. You have taken bold strides in transforming lives, protecting our environment and advancing our national development goals. Akele kile musemano na ndikibante twa mujana Nairobi kagitaka yalugulire muradu wa miaka 5 na ule thirikari nenkanirite pickup na tuk kira thonde kinaende bamariko mega kililela kumantere nkura ni jande no mubango logwe twembaru ni kanjwa magavana ministry akigina nkiamia nenkaniri bosti miarerek amuna thirikari ya Germany. The project that has been funded to the tune of 25.9 million euros has made a tremendous contribution to our goal of universal access to clean cooking by the year 2030. The 5-year project has been firmly aligned with Kenya's broader clean cooking agenda. And it has complemented the government's efforts to promote energy efficiency, reduce dependence on biomass, and accelerate the adoption of cleaner, more sustainable
technologies. Waziri wa ndee kathaga muradi ujo ula gitenwa bata muno kiri gutigira kwina urugi botheru na botu kuthukangia lela kiri mubango wa mendekithia mwa mwaka 2030 amwe na gutigira antu maturani ni bakunye gutumira mariko makinande. We have the urgent task of reducing the burden of cooking with traditional fuels and inefficient stoves, especially for women and children. We are committed to changing the narrative of clean cooking in Kenya. Kulingana na waziri Opiyo Wandayi, mubango wa thirikari ya Kenya Kwanza ni gutigira Kenya bonde ni bakwebela urugi gwetukira njira inkoro ile jithire utite na giteo amuna kuthukio gima bwa mwili. Our mission is not only to deliver improved cook stoves, but to expand opportunities for clean cooking through a multi-fuel approach that promotes dignity, health, and hope for all Kenyans. Every time when you listen to the president speak, he speaks about the bottom-up economic transformation agenda. Your businesses are businesses, you have three folds. Number one, you're working on the environment. Whatever you are doing, you're working on the environment. You are reducing our carbon footprint. You are saving our environment. A rural area also with a lot of challenges. And exactly that's there where we need these products. I think these projects, as was said earlier, in the context of bottom-up transformational agenda, are really making a difference. Kuma mji munene Nairobi, Bita Anthony, Rangi wa Kathenya. Arimi ba majani kumanterechia kathangariri ni bamukirite moritani kubaritana uria bombekia kutheremia urimi bwao bobo ni kenda gutigira maciara ja mega na baita mainda ja maingi. Rita Mwaniki na riboti ije. Arimi 2,900 kuma kiganda kia manjani gia kathangarire ni magwatite mathomo ma kwagirithia urimi wao wa manjani niguo makorwe na maketha mengi na uguo magakorwo na umithio makiria. Mathomo mama mavecanitwe ni utongori wa kiganda giki magwatanirite na Rainforest Alliance. Tunyitanite na arimi a Mount Kenya haria turamafundithia mathomo ma gukuria indo makiroraga tiri wao na makiroraga mazingira. Mradi uyu twikirinyaga na twiebu no muthi ni tukite kunyitana na KTDA Foundation hamwe na Board of Directors a factory ino. Mathomo mama wa uguo maukite wariria urimi wa manjani urenda gwikirirwa makiria kuona engi arimi aya mari na migunda minini no ati makenda makorwo na umithio munene makiria ta arimi aria mari na migunda minene. Mbere tukuongera production na mbuge kuongera production ni kindu kina bata muno na quality thini wa factory tondo kithomo gima rathomithwa nikio tukuvota gututethia twi factory ya Kathanga ageni arimi ane ndo kithomo gima thomithitwe makavota gwikira migunda yao manyua kana na njira mwanya thumu magekira fertilizer na makavota gukorwo ni maramirima kuringana na uria ngirigaca arenda kuringana na kithomo kira mathomete kana process ya kithomo gikionthe makorete makewirwa kuma kavinda kara mambiririe. Na varia arimi aya mamukirite mathomo mama na njira mbega makavewa marua cia kuonania mari na kithomo kiu na makauria makorwo makithomithwa ringi na ringi niguo mathi na mbere kwagirithia urimi wao. Mugundari twikire manjani fertilizer, twikire manjani thumu, twikire manjani na manjani tumakethe wega na tukethe twire na tumuruni ngetha tuvote kwigira mbia nigetha tuvote kwikira mbia muvukori. Na gano wega muno ndo wa musuri ndo wa kuturetere mathomo maria magutuguna kuvota kutungata maundu mau mothe morimi na meka wega marete kavinda karia kagirire karia migunda yanyivire koguo urimi ucio tuguthii kuthondeka riu ni urimi wa mundu wena kamugunda kanini aongerera ugi ucio wa musuri tukinavota kuongera production. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbita Rita Mwaniki wa Musiri. For the past 12 years, we've seen positive vibe in our country, including good roads, source of power and water, which now we are enjoying, mostly from our former MCA Kalembe, ni Mama Kanywa from Ruire. Jau ni jamwe za maoni jaku jara wethirite ugitutumira ntuku ya narwa kumania narwaria rura twethirite tugikuria. Patrick Angoro egitaria munyangoge ni aritire muno gwaka thoko cha Meru yonthe
konthe na maiga asibitari dawa Meru Town ya Thongoma etc. Gavana Mutuma itukwirigira ja maingi kinya nkuruki ngagucokeria nkatho cia mwanya kiriwo mutegeri ni untu bwa kugwatanira na bautwe akagitene gaka konthe kiri nteto cietu amona kinya ugwe kwithirwo kijukia kanya na gutwandikira gukurukira mitandao yetu yo kinyaniria amwe na kinya kiri namba yetu ya SMS au no tuwikira gatanta akiri nteto cietu ngakwendera tukububwega mbita Maureen kinya mona nire to mathithio ni Maureen Kirimi.